Shalom, salama si tamu mali siman sidup pakaboro lako tomatuangku sia siang siluran pantan umba dini torrolan atu yate totemo lah pada ki urangi paananungan tah tu kita toraya lan allo Senin tanggal misa bulan Karuah tahun 2022. Padolo tamani umbasai sia unanung itu kadan na puang matua dolo ta masambayang. Lumati kalemi tu mintuna kadipudian sia kadipangkeran o ambe mamaselan isungan kapayungan na. Belan na tontong kitiro maleso tu mintu pasake milako kami ulendui katuan kamatotoran sia tanga kina usoyanan katuan landa lante atu yate kumui anna si sonda situ ka atuagan katuan umpe batang kan apa ya tu pasake mitang tore kitiro maleso sia nenne kirasakan angki pantan den siria kaparanuan allo yate pada umpasaka kaleki dio olomi mamali la umbase sia la unanungi sangtan kada piada lamai sura madatumi ya moto kiando itu kuasami opuang penama sallo na pamatoto kan solanasang layate kau nami tu la umpa perangyan ni te sukaran alukmi layate metaumi solanasang tu sakka joluto inan na la urangi te kada yate denopa kitandai patunna te kada yate na mendadi pangadaran siapa pakilala lako kami la untengkan ni te katuan lante kula marasan la kitingayo lako masambayangkan puang umpotete sanganda puang ki puang Yesu amin. Ya tu Pak Basanta mangka di pasaka lamai Hosea pasal 22 angka misa saya lako angka 15. Naya tu laku bahasa ya motu angka pitu saya lako angka 10. Inde tu kadang na puang matua nakua. Ia moto tibalik mo ko sule lako kapinumbammu. Kari tutu itu kamasokanan sia katonganan sia tontong ko maaranuan lako kapinombanmu. Ia tu kanaan lan luliman na tu timbangan mak pakena ia umpogau pakira-kira apa mak kada tu Efraim nakua tongan na sugi mo na ya tu kasugirangku dakakku mo ia tu mintu dakakku ta na diapa tu kakadaken dio kaleku tu disangan kasalan apa aku mo tu puang kapinumbanmu tempon dio may tondok Mesir laku patorro pole ko lan tenda susito na allo kasirampunan amin. Sulu solanasang lamay te Pak Basanta di pakondi mendadi misa kada tunakua uningaran penggauran na puang matua uningaran penggauran na puang matua sulu solanasang tu nakamasei puang matua ditandai kumua ia tu to Israel ya memisa bangsa na pilih langsa puang matua la umpomana pangalu kasalamaran sia pasake dio may nenek todolona na poparan no to Israel te kadipilian na ya rakaya nenek bang tang mengkilala kumua ya tu pangalu tu dialuran ni lana to emanda sia tontong lanangkaran lan kamaseruan kedipelalan nilan kalingkan na bangsa Israel inang pembuda tu tilende na tumang kamakarasan pena sia na pamatuna tu kamaseruan na pangalu na puang
Ulendui Nabi Hosea na pakilalay puang matua siya nakambelang ito ngan tu kasalan na pogau. Saya lako tu kasalan na pogau nenek todolon. Sitongan na taebang misa apa tu lana pomadaw pena. Lana tandai kumua na pilay puang matua tangnya na belan na kameluan na. Siya kalosongan na dio may bangsa senga. Sangadin na semata-mata rika mamasian na puang matua. Iya mo to, iya tu kasalamaran siapa sakke dio may puang matua si patu ditarima mak kurre sumanga. Dirande mak pole paraya. Na umba la dikuwa umpamanas sa ilan katuanta. Ya mo tu tontong la umpapayan katuan masero. Umparakay kamaindanan na puang matua siya umpatorro masero pa kamasian na puang. Ya tu nenek bang napotobang to Israel ya mo tu kamakarasan. Madaw pena siya minumbal ako kapinumban senga. Syulo solanasang ulendui Hosea anna pakilalay puang matua kumua anna maksosoran renge. Siya membalik sule umpeng karapay puang. Inde mote nanay mempayan kumua inang masokan tu puang halako taon na. Mangka mo ki nalabak puang diomi dosa. Naala anak kami ki lama mana alan pangalu na. Ya mo to tatontong mo mengkara pala ko kalena. Umpangugui katuan masero an natontong umpasiriaki kamarampasan na. Amin. Tatole masambayang umpalako patunduan. Masambayang. O puang ambe mamaselan kadatuan suruga. Mak kurre sumanga mak pole paraya kan mati kalemi puang belana mangkau mo kan mianta umbasay umperangi siya unanung itu sangtan kada lamay sura amadatumi. Ya te kadami puang mangkau umpakilalakan. Kumua inang manasa pempiran-piran kan umpogo itu jona kasalan. Langkan kamakarasan pena umpama daw bangkan painangki apa mengando kan mati kalemi o puang kumua lami pagarri kan kumua na kamu tu puang sumpu mamase sa palabuda lako kami mintu panampa malabi mi kiran nuan kumua ya tu puang pena masalo tontong laurondong kan usisolangkan launtengkan di tekatuan laki patu lako. Makure sumanga kan tu panglabak na puang ki puang Yesu. Kipo paranu, kipo sende. Kure sumanga puang. Sisolan mo kan lante atu laki patu lako. Pagarri itu salah budang ki puang. Masambayang kan. Umpotete sangan na puang ki puang Yesu. Amin. Syuluk solanasang salam alaku kita mintu solanasang ta tontong malaga-laga tengkan itu katuan talante Allah. Kure sumanga puang umpasak keki. Amin.